Inshuti bakunze mugurukiye Fauli TV turasubije amakuru mu Kinyarwanda n'amakuru mwateguriwe kandi mugizweho nanjye Gentil Nshimiyimana. Abasirikare bakekwa kuba mu gisirikare cya FARDC binje ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu bibi nk'umunani z'abaturage, ebyiri muri zo zinanirwa kugenda zisigara mu mupaka ubaka nazo zimaze kuboneka. Izi nka zibwiye mu gikumba cya Gakuru Alphonse giherereye mu kilometero 1 uvuye ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byabaye ku masaha ashyira saa 4 n'igice z'ijoro kuri wa gatandatu tariki 17 Ugushyingo 2024 mu mudugudu wa Kanembwe akagari ka Busigari umurenge wa Cyanzarwe. Mu kiganiro kuri Alphonse wibwe inka zirimo n'izo buturanye umuvandimwe we yahaye bwiza yavuze ko abasirikare baje mu gikumba aho yari yoroye bavuga ururimi rw'iringara kubera ubwinshi bw'abagakiza amagara ye abandi bagashorera inka. Amakuru acikatu yakomeze mu karere ka Karongi aho abantu bataramenyekana batemye inka y'umuturage bikayiviramo no gupfa. Ibyaye muri ijoro ryo kuri wa gatandatu tariki 16 Ugushyingo 2024 mu murenge wa Rugabano akagari ka Mubuga mu mudugudu wa Karumbi. Ndagisenga abantu n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Rugabano yavuze ko inka yakuze yaremye yasanzwe mu kiraro yatemaguye yapfuye, akavuga ko bakeka wamugurishije isambu witwa nyina w'abagesera Jean. Avuga ko wakuze yaremye yabujije nyina w'abagesera Jean kwahira ubwatsi mu isambu itariye ariko nyina w'abagesera bakabyanga. Amakuru acika tukomeza umujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge aho umugabo yasabiwe n'ubushinjacyaha gufungwa amezi 6 kubera ko yakubise umugore wamuziza gushiririza isosi. Ubushinjacyaha buvuga ko uyu mugabo yakubise umugore kimame mu mutwe agakomereka bagakizwa n'abanyerondo. Ubushinjacyaha bwasabye ko mu gihe yahamwa n'icyaha yafungishwa igihano cy'amezi 6 nihazaba amafaranga 100,000 y'u Rwanda. Amakuru yacu katakomereza mu bukungu aho guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda rwangombwa yatangaje ko ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro mu buryo budasanzwe mu mwaka wa 2023-2024. Guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa yatangaje ko muri 2023-2024 ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro mu buryo budasanzwe yerangije n'idolari rya Amerika bigera kuri 16.3% ubwirangije na 5% byahozeho. Yabigarutse kuri wa 18 Ugushyingo 2024 ubwo yagaragazaga raporo y'ibikorwa bya BNR by'umwaka 2023-2024 ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi. Guverineri Rwangombwa yagaragaje ko ingaruka z'icyorezo cya COVID zitarangiye ndetse haniyongeyeho izatewe n'intambara y'Uburusiya na Ukrain ndetse n'izo mu burasirazuba bwo hagati byatumye habaho ingorane gusubiza ubukungu aho bwahoze mbere ya 2019. Yagaragaje ko ikigo kiri hagati by'u Rwanda rwohereza mu mahanga n'ibyo rutumiza mu mahanga cyakomeje kwiyongera bitewe n'ibiciro by'ibicuruzwa abanyarwanda bohereza byaguye. Ati ibyo twohereza mu mahanga ubwo ni amabuye y'agaciro, ikawa n'icyayi, ibiciro byagiye hasi bituma amafaranga dukurayo yaragabanutse. Ingaruka ziri murebe nuko ikigo cyayo dukurayo ndetse n'ibyo twoherezayo hagemo ikigo kinini bityo bikagira ikigo mu kuvunjisha. Ikigo cy'igihugu gishinzwe igorora RCS gitangaza ko mu masaka cyakoze mu magereza mu Rwanda telefone y'urumogi iri mu byasanzwe mu magereza. Amabwiriza agenga gereza mu Rwanda ateganya ko hakorwa isaka ku bantu bose binjira n'abasohoka muri gereza ngo harebwe niba nta muntu winjije ikintu kitemeye cyangwa se wagisohokanye muri gereza. Itegeko rigenga RCS ryo muri 2022 riteganya ko umukozi w'umwuga wa RCS afite ububasha bwo gusaka igororero no gusaka umuntu wese winjira cyangwa se usohoka mu igororero. Amakuru acika tukomeza umutekano aho Uburayi bwemeje bidasubirwaho ku bugego bwa RDF miliyoni 20 z'amayero zo kwifashisha muri Cabo Delgado. Ni icyemezo cyatangajwe kuri wa mbere tariki 18 Ugushyingo 2024 nyuma y'inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu muryango w'Uburayi EU bahuriye muri Buruseli mu Bubiligi. Aya mafaranga azatangwa binyuze mu kigega cy'uwo muryango gishinzwe gutera inkunga ibikorwa by'amahoro kizwi nka European Peace Facility. Iyi yavuze ko amafaranga azakoreshwa mu bijyanye n'ibikoresho ndetse n'ibikorwa byo gutwara abajya muri ubu butumwa. Joseph Borrell ushinzwe ububanyi n'amahanga n'umutekano mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi yavuze ko kuba ingabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado byatanze umusaruro mu kugarura amahoro muri iyi ntara. Amakuru acika takomeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho umuriro ushobora kwaka hagati ya M23 na FARDC mu mujyi wa Isake. Amakuru aturuka Isake muri teritwari ya Masisi aravuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziryamiye amajanja mu kwitegura imirwano karabutaka ikomeje kurisakiranya n'izi ngabo zo mu mutwe wa M23. Kuwa mbere tariki 18 Ugushyingo muri uyu mujyi haririwe agahenge nyuma y'ibisasu impande zombi zari zagiye zerekanya ku cyumweru cyashize. Kuri amakuru avuga ko M23 ikomeje kongera ingabo mu bice by'imisozi zikikije Isake igenzura ku buryo isaha n'isaha ishobora kurasa kuri uyu mujyi. Kuva muri Gashyantare uyu mwaka kugeza muri Kamena imirwano ikomeye yasakanije M23 n'ihuriro ry'ingabo za Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Isake. Gusa M23 yanze kwinjira muri uyu mujyi aho yagifata uduce tuwukikije harimo na Minova. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri cyumweru tariki 17 Ugushyingo zemeye Ukrain kurasa mu Burusiya ikoresheje za misile zirasa Korea zihaye.
Ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden bwemereye Ukrain ikoresha ziriya ntwaro mu gihe habura amezi 3 ngo Donald Trump watorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangira inshingano nka perezida mushya w'iki gihugu. Ni icyemezo kije kandi nyuma y'igihe Perezida Vladimir Zelensky atakambira Amerika yisaba kwemerera igihugu cye gukoresha ziriya ntwaro mu kurasa ku bikorwa remezo bya gisirikare biri imbere mu Burusiya. Umwe mu bayobozi b'Amerika bafite aho bahuriye n'ifatwa ry'uriya mwanzuro yavuze ko Amerika yafashe mu rwego rwo gusubiza Uburusiya buheruka kohereza muri Ukrain ingabo zo muri Korea ya ruguru mu rwego rwo guha umusada izabwo byateye ubwoba Washington na Kiev. Mu ntwaro byitezwe ko Ukrain ishobora kwifashisha kurasa mu Burusiya harimo misile z'ubwoko bwa ATACMS zishobora kurasa ku ntera ya kilometero zirenga 300. Amakuru acikatukomereza muri Gaza hamakamya atwaye imfashanyo y'ibiribwa yategeye mu nzira agacucurwa. Abantu bataramenyekana bateze amakamyo atwaye inkunga y'ibiribwa bijyanye mu gace ka Gaza barayasahura gukomeza gutuma abatuye muri ako gace barushaho kwibasirwa n'inzara. Inkunga yari yatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ikora muri Gaza aho yari igizwe n'amakamyo 600 harimo ibiribwa. Amakuru acikatukomeza mu Butaliyani aho Papa yasabye kugenzura ko Israel iri gukora jenoside muri Gaza. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francisco yasabye amahanga gucukumbura neza niba Leta ya Israel iri gukora jenoside ku banyapalestina batuye muri Gaza. Amakuru acikatukomeza Tripoli abakinnyi ba Beni bahondaguriye muri Libya nyuma yo kubona itike ijya muri Chan. Amakuru aturuka i Tripoli aravuga ko abagize ikipe y'igihugu ya Beni bakubitiwe Tripoli nyuma y'umukino wo gushaka itike y'igikombe cya Afurika baguye miswi na Libya 0-0. Amakuru avuga ko nyuma y'uyu mukino abagize ikipe y'igihugu ya Beni bafungiranywe amasaha menshi mu rwambariro ku buryo abakinnyi batangiye gutabaza. Nyuma ubwo bari bamaze kurekurwa bivugwa ko abapolisi ba Libya binjiye muri bisi bagatangira guhondagura.